تفلیبونا فرمیا هیزن سوریا دموکراتیک هسته دناو دزگین حکومت سوریه دا بویه جه ریاکسیون جدا دناو کردین دناو سوریه و کردین سوریه دا جی دمکه دا که هنک بخیراتنا و بریاره دکن هنکندن و رخنه دکن و وکو جدستانا مافن کردان دنرخینن جبو گوتو بیشکرنا و مجاره نها دکتور سربست نبی ماموسته فلسفه سیاسی لزانینگاه کوی یا هرما کردستان عراقی بمرایه دما تباش دکتور سربست آرگومنتا آلیگرین و تفلیبونه او کو راستین لسر عرده دبیجن که تو سیناریو دن باشتر نبون جوه گاوه تو چه دبیجی؟ تو راست بيجي بشتي بصرة بعد خراب بصرة سلاوريس كاك صلاح بعد خراب بصرة طبعا تيوا بيجي بشتي هميتش سلطان دن أبا نابرهمي روجك والدواء والسياحة أبا برهمي بروسسك سياسية بروسسك تجيها لو وشاشيبو كرخنما تكر كسي قونا الداما لدس أبا دا سالا كم دبيجن دبابي بروسسا جورا سركرنا دوزا كردي الباكور روجاوا جدابي وبالنارا سياسي كردي روجاوا سر بخوابي جدابي لباشوريش جدابي لباكيكاج كسي باخبتنا منكن أما قاعشت القناغي يك إنجا لقناغي يك عوارد كنت بيجن ولا ناچار متخوى ناچار كر كيتو ناچار كيني بيش 2011 2016 يعني مني بسي بو انا وقتي جبهة النصرة خدا برانكر نابرا لقى القاعدة من ناما بو نارد مقوكاكا ايوا اقادار بالميزينا ابا بزوت نوايك تبقركي عقيدتك جهادي بيروز كاردكي كاريبو براغماتي بي ودابرانك لقى القاعدة بكي لو ايوا ناكن ويكي واسود لو ناكن نكرن لبر عقلي جولاني عقلك براغماتي بو قاش تفكونا شونا ايرو ببي مستشار مظلوم عبدي البوينا او يجيوي بانا لدمشق اجا سياستك واقعنا وعقلنا تجيب باشا دكتور داوالي ورنيت كم يعني انت بحث براغماتيزموني دكي او دبيجن يعني هزن سوريا ديمقراطية خوان بحثا وان دكن او بشاندنا وان دكن او دبيجن او نچار بون شر داعش بكنو امريكي هاتنج بوان را شر داعش كرين يعني امنها لدرفي برسغريكا كردي ام بحثا شر ايريشكا ام بيجن ايريشا رخصتنا كتروريست كو نافي خو داعش بو لهريمه او وان خصن برافانيا هريمه بكن يعني او براغماتيزم جوي بهتر نا كاريبون لقلونا بروجيك سياسي نتنياهو كي امريكا بكار بين بو اجنده امريكا واجنده غير دولة اي تواني بروجيك سياسي هميشه تيروريستك 10 مليون دولار سرسريبون لبر براغماتي بو كاريبو قناعتك درست بقي كدبيتا الترناتيفي ريجيمي بشار اسد ايناد بلام افان برادرا شونا اوينا شونا بروجيك نتوي هو بو كرد پیشکش بکن و پروژیک اجتماعی بو گش سوریا چون لرقه دراز ور رسمي وشلان هلدان و دعوة أمة ديمقراطية كن براتيا قلان كن چه سود لقرتن دواي 20,000 شهيد لهمين او چيان هاتنا كشاندن و بي قازانجك سياسي بكن كتو اجنده خوي سربازي و اسايشي ديني بيش اجنده سياسي او وقت وقتی تو عربه دینی پیش هست ناس دینی پیش عربه سیاست لشر و بلن سربازی و امریکایی سربازی لقناق دچیا تنیا امریکا بو بردوام کردنی سیاست وکی کلاوزوویتس بیجه دبابه تو اجنده سیاسی بکار بینه اوانا روجا یکم باش از پرسکینه همی لتو بکم جماور و همی کردی روجا 20,000 شهید من هنا بوچه دست بکرون شکل گردن بو عربا بپارزن لرقا و لدیرزور یا بو برجواندی نتاوا کرد لروجاوای کردستان نه دكتور ارجمنت وان اوك او غير وان ايش نكر بعد دي هر وان عربين هرمي ايش وان كر بعد حر باشا دكتور ازانم تنريني بالكيش انا برواجي از براستي تخازم بالكيش نريني صالح باخف ناخذ تمام بكم عربا ايش نذكرن وكاريبون برقريبك سر زوي خوا والرواتيك سياسي بستينن بودوزا كردي امانا بلانا تركيا لدسبيك بابو كجيو سياسيك
بناغی جیۆسیاسی ڕۆژناوای کوردستان نێ دامەزراندن و دۆزا کوردی لە کوردستانی سووریا ڕەوا نەبێ تەدویل نەبێ وەکی باشووری کوردستان لەبەروانە لە ڕیا ئەنە کەسێ ئەوانە احتیواکردن برن بەرەو معارضەی ئیخوان مسلمین ئەماناژی لە ڕێگای عەبدەڵڵا ئۆچلان احتیواکردن. باشە دکتۆر نەرینەک باڵکێشە کاز vê pirsêşte bikim doktor anha tiştê bû bûyî yanî cema Kurdan jî divê tiştê bû nede dû anha tiştê bûyî bûye ji îro şinda da tu wek doktorekî felsefeya siyasî li zanîngehê heger ji te werî pirsîn bêje baş e niha çi sînaryo baştir e ji bo Kurdên Sûriyê di vê qonaqê de tê çi bersivê bidî? Yekem hengav kedibabû ئەمە واز لێ نینن ئەمە خندەقا یەکەم بوو یا شەڕ و بەرگری بریارە سیاسی کوردی ڕۆژاوا ji merciyek siyasî bê damezrandin ew guftugû li Dîmeşq bike. Kê heq be Mezlûm Ebdê daye biçe basî mafê siyasî bike ew serkirdeyekî serbazî ye. Ev e sualî yekem. 100,000 rixnê min li ene kesê û me ne kesê û hizbên ewla hene. Boçê be biryara Kongra qamişlo nekir. Boçer ser gişa hel hat û çûte Dîmeşq û rêkeftin. Aya Mezlûm Ebdê raya kesekî girt ka rêkeftina azarê li gel Colanî kir û Kurd şûna pênase bike bi navê gel kire pêkhateyekî resen. Yani bilin local community yan narrative community وەکی لە ئەدەبی سیاسی دەتێ ئەوە کرد نەکرد و مەزلوم عەبدێ لەو مەسائلانە تێ ناگێ ئەدەبی سیاسی لە فکری سیاسی مەزلوم عەبدێ بەس ئەدەبیاتی ئایدیۆلۆژی لەگەل هاوڕێ خۆخەندی ئەوەی عەبدەڵڵا ئۆچلان و لەو مەسائلان تێ ناگێ بەڵام لەسەر ئەم بریارە کە واژۆ کرد جۆلانی تیرۆریست مرسومê 13 derxist zimanê Kurdî kira zimanek niştimanî. Xaftana te bi hingêv dibirim ne bişekir. Bes ev yanî em bêjin Ehmed Şer'î ku tu wekû terorîst wî bi nav dikî civaka rewnetewî tenê tevahî pênasînê pê dike îro niha berî çend kêlîlkan serokê Fransayê Macron pîrozbahiya vê gavê kir yanî ev civaka rewnetewî tev de pîroziya vê kir lê her hal ez rêzê ji nerîna te re digirim et dixwazim pirsa dawî bikin ji ber bi rastî dema me gelekî kêm e doh ew ê şêwirmendê Serokatiya Sûriye ji bo karên ragihandinê Ehmed Muweffeq Zêdan tu wî baş nas dikî behsa wê yekê kir ev nerîna te ye ev nerîna te ye dikir em rêzê ji nerîna te re digirin dengê Amerîka alîgira tingerînên taybet nake em dixwazin hemû nerîn li ser ekranên dengê Amerîkayê hebin mebesta min ew dibêje divê pêkhateyên din em bibêjin li vê dersa ku qesedê dayî tevlîbûna artêşa em bibêjin Sûriyê divê ew jî jêbigirin û taybetî jî belkî wî nîşana mesela durziyan kir tu dibêjî ev biryara Hesedê niha çi qas bandorê li ser pêkhateyên dinên Sûriyê dike eger tu bi Kurtî bersivan bidî kekê min Durzî ji me bextewertirin li ber dostekî wayê diyorsoza navê İsraîla êma Abdullah Öcalan xwe qurbanî Tirkî dike Tirkîn amade nîne Kurda biparêzin ev e cawazî Her hal ev dose diyara girêdayê bi doseyeke berfirehtir li herêma Rojhilata Navîn ne tenê girêdayê bi Kurdên Sûriyê ne tenê girêdayê bi Kurdên Tirkiyê rêz û ihtirâm ji nerîna te re Diktor Serbest Nebî te gelek spas dikim bibûre dema me hinekî kêm e Serbest Nebî Diktorê em bibêjin mamosteyê felsefeya siyasî li Zankoya Koyê ya herêma Kurdistanê gelek spas ji bo dema te spas bijî spas dikim